INP Mizo channel clear tu te in zain Sipai le vek ule kan channel min hlut saka min subscribe tu te chunga le la subscribe chia lo po lo clear tu te in za chunga lawm thu kan soya la subscribe lo ten khonga in lo subscribe ve te u voin February ni som ni le pahni ania kan video masa kan soi to angkhan voina Myanmar ram chunga CDM chet vel dan langsar zual deuh le Myanmar ne na in kai noi news rang kan clear ho le don nia nimen lama arampum huwa pan lo in tiam lok sa ang nge khan voin Myanmar ram chung chu pui takani CDM thlop tu te chet vel na in ram ada pani ringot maya alang sar deuh hi han soi lor den denila athanga ni khat chunga Myanmar ram chunga thil thleng hi minute rei lo te chungin kan soi kim vek theilova tin media lampo hen uncover seng hlei theilo boka thil thleng tam taka oma thayang to ka kan ti bak hi chu comment lama clear tu ten inon update vezel kanan beisei zo ka nge ama sain kan soi fo ang khan Myanmar rama kan unaw te tan Mizoram mun rang atangin anin honzia thu chua kan mu fowa a hluina lawm om hlea tun trumpo samthang khotlang thu chu hi ilo chiar sak lok teng u Myanmar ram boy chungchanga samthang khotlang thu chua kan riat angin Myanmar ram boy na chuan zual lam apan zela Myanmar mi puite chuan democracy hum him tumin an bei zual so boka mi pui poi soi lo ten sipai kut an tur meka nun na hial po an chana ni Myanmar ram boy awanga kan unaw ten sahim na zunga Mizoram an ron lua samthang khotlang an lo lu tani chuan samthang khotlang mi pui chuan duat takle mangai takin kan lo dong song zel dona antana kan ti ve thaya chuan kan tlan chelovang antiani te chuan president silal rin tluangan hen thu chua hian ming assign nan ani zo chin na thlak te om tam ve na kalemeu le ta han che ve la mi pui te pon thoman nei lian ve khop mai voin rampum huwa pa demonstration siam na hian kalemeu lama po mi noi chuang fe an pung khom ve boka chin state khopui mun rang ha kha falam tedim le khopui ranga voin hian sipai opna du lo zialan tirin kongan zo na sa hle ni tedim khopuya chuan voin hian kong zo mai ba ka ramta na tong tai rol na bei puyan thla ka bei pui thak ti hi kanwar tariong maya atluk pui han man mai tur en hriat le comment lama khan min hril zel teu tedim khopuya nu le pa thalai te chenin a chuak thei chuakin lam mol lama tong tai na hun an mang ve thung an fak omen an chuan om hle mai Myanmar sum don na khopui rengu na chuan an lo in huai khot ang nge yin mi puyan pung khom le a sule pakoda mun lama an fuan khom na sa le hle sule le hle dan lam hi a mun rema a wal aw de waniang helai vel buk hian pan le ta thina ni voin hian rengun khopui huam chunga doctor te pon sipai op be nan du lo zia lan tirin kongan lo zo ve boka rengun ta moi center lama doctor rolin na satakin sipayan thlop lo zia an lo lan tir ve ni te chuan ta moya hian thrisel na en kol tu damdoi lam mithiam sipai thu nei na lak lui lung oi lo na kong zo hi sang fe an telani takita township mi puite pon lung rul takin a khono tin kan tiang deuh khan a township no tin kong an zo na sa hle bok sui pitar lama po an lo pung khom na sa hle tan cho pin traffic point zawlaya kholaman hatok tu te fuan khomin ngoi renga thuin sipai do dal na an lo lan tir ve boka te chuan township huam chunga mi puin ron fin vele in kongan zo na sa le hle bok nizan tlai deuh to lama khan rengun khopui chu chundar som pani le tlaidar khat inkar hian internet ti top tur an ti thua oma an soyang ngein he hun darkar khat chung hian internet line a to pani ma se mi puyan fuan khom lo pha chuang lova sule lama an tam le hlea police ro an claim ta hle thung mandalei khopuya mi pani thina in nam no i ve sipai pakhat khapa thalak te po kha an lek chuak hlom hiala alek chuak tok an lo om chola nep zok ma ome sule bula hian nimin pia demonstration siam tu zinga tleirol pakhat kap hlum tu a thuak par khopa kap tu kha khapa thalak kha venal mangin lian puian siama
kong laya an pha triu tamaya mipui adu apiangin an chia an lo atan le ra rualatan an ti ni berang rengun khopuya UN embassy ma a Myanmar ram chunga private bank thoktu te polin private bank thoktu te an fuan khom boka UN embassy office ma ngoi rengin sipai opna an du lo ti an volunteer ve bok Irrawaddy region khopui mun ranga voin hian demonstration an siam ve boka kong puizo mi hring hli rinan khatlata an thom chumit delte hriat khopin an asani township ranga an township mi puite fuan khomin an beina sa hle Myanmar ram khopui lian ber pahni na Mandalay khopui chungthu doran khar thuap maya voin chu golden city lampo thil lei tura omlo dorle bazaran khar veka a khopui pumpui deuh thoin sipai sarkarin thunei na pong lak mai du lawalung oilo na lantirin anji hut mai ni bazar le sarkar bank kot vela sipai le police lampo duty anu luk ve hle boka nidang ai nan tam le deuh tabok heti chung hian demonstration chu kalmup maya thina le nunna inkara dingin antu le fa te chena arama that beisei nan pen chuak hlomani hi tuipui phone velang mayin mi hring hli rinan khat mup mai ni voina demonstration a hian buddhist pui thiam sang tel te mewan fe chuak ve bok tan se khopui po demonstration siam tu te hi noi tel te mewan tling ve ni patin khopuya po mi puyan tlim khat mur mai boka anoi tel te meu sipai do dal na lan tirin an fe chuak le chau dan khopuya po chu tiang tho chuan mi pui an pung khom na sa hle Paku region na an capital Paku khopuya po mi pui nuai tel te meu fuan khom le in sipai du lo nan lan tir ve le bok ram chung in opna mun pui nepi do khopui chunga an kong pui poimo ber te zinga pakhat raja tani ro ta rose garden poina zingda re ta tangin mien pung khom to a menin thendar nu chundar som pakhat lam hian police lamin an zui le ta hlom ni in Myanmar now media chuan a soi pin mana khopui lama tanga demonstrator te ron lu thailo nan nepi do police lam hian ven himnan lo uluk hlea chundar som pakhat vel khan police lam hian mipuian ti dar theita hramani oma chutia mipui dar te chuan zui ni ber an zuya an man zinga hian engineer mi pangale mei cheno pang payroll te an telvea mei cheno pang an man phei hi chu an chin kan la khom thleng hian an da na hria an lo om lo ani mele chutiang thau chuan pin mana khopui mun poimo sian kan anti mai bula traffic point na po police lam hi an che rova le view mai kongzo mi puite chu an rova hriam hrei nei jok na fam chu anti dar theita a chutia anti dar vele man tur zongin an vele a video viral atanga lan dan chuan police ti hian bike chuang te po lo pot thluin an man hialani nepi do hi ma miat tuai an ka hlum na khania voin thlenga data an la khom dana tang chuan Myanmar ram chung boina hian mi pali thi to in hliam an tam to hlea mi zanga chuang an man to bok tuna po hian news then khat soidan chuan he CDM tel turami te fui portu ni an hriat mi som sari vel chu sipai lam hian man turin order chu an tum le mekani mani February ni som pakhat khan jametin khopuya sipai lam an dik ani tia kongso anom thule chung ho chu sipai lamin an ven thu media lama kan lo muhlominarin oma he thu hi dot phua chop mai ani ti zonga soidar turin USDP chairman utan the chuan jametin khopuya USDP hruai tu te chu lekha athona hei hi top secret ang hiala thuruk poimo takani mase hacker hovin engtin ti nemo an lo dap chuakani oma an tlang zar sakle ta mia mai a chung thuina soidan chuan jametin khopuya sipai tan tu kongzo tu suma an khem te chu chanchin a thang chuak le ta sia he thu hi dot phua chop mai ani tia soi turin le khaminia an roi tak te po aru ka hrem le mai turin ati voina rampum huap kongzo hi khopui tin an ming ne na han soi kim vek se na nilova marlam mitchina atangin ramlaili Mandalay khochak lam sian state khopui tin mai le chim lam zong chim top lam the way khopui thlengin ram chung mi pui zong deuh thon chua kania voin hi an soi ang khan
22 revolution anti mai nin kan ria a aram da pa kongzo an huai hotani chunhu lama ero social media tangin mipuiin dial turin anin cha mol mai kan unau te omna Myanmar lam kongzo le kan Mizoram kongzo hi then khat chuan an khai khin kan lo muwa a thave riawa ang Myanmar Sipai sarkar du lo na kongzo chu social media ranga mu turatam veu maya Mizoram tan Burma politics hian omzia thui takhanei theya wangin kan ngai sak lo theilova an Sipai sarkar tha ti jok le azar lo zo ve thei tam tak han om ve bok ma se civil mi te torna anasatul tula Sipai sarkar tan tu te thoma re tul thunga a chan chu Burma tan democracy a that jok wangani Myanmar me pui kongzo in min ngaihtuah tir nia lang chu lung oi lova kongzo theu kan tak thlei divin ang ti hini Mizo Christian rama hian lung oi lo na kongzo hi voi tam tak a om ve ta a mi pui zinga lo nui vur te lo au uang deuh te banar nui zat thak ang reng nui zat thak rongkai lo keng tok te kanom le thina lung oi lo kal khom ten aw dan mu malpo kan nei ngai meu lo tun tuma Myanmar kongzo han en hian an tung kan theve lo na a relia telte an tam te reng nen anin kai hruaina thain an zayemo an awemo po ni se an boi lo hle hlom mai mi tam tak chuan Burma mai ti ril ru kan pu deuh thina an kholai le mi pui chetla han en hian kan tluk lo hle ni na langani politics chungchanga po an ramta na thalowa chuan sarkar na thok Dr. Sakhoruai tu le zirlai te thlengin an tangrual thupa Mizoram a chuan tha kan ti jok le kan du po vote ngam lovin an ni party hi du lo view to mai la tling lo tur vote a chuan vote le tok phot mayang te kan ti le mai thina Myanmar ram issue ang khitok ve tai la politics sa kher chuan an ni anga kan lungrual thei khi arin om chi lovani Myanmar ram chung mun tina general demonstration 22 revolution anti mai voina an huai hot mup la hian kan video masalama kan soyang khan KIS Sipai te le min Aung Hlaing Sipai te chu sian state mar lama bok anin kap na sale hlea thudon na kachin media lamin an soidan chuan Sipai lam hi thile hliaman om le nualani maro chu hei hi an ma ni lam thile hliaman zep ve mai thei boka kachin media po hian thile hliam om zat ala hriat thei mai lo ti soi ve boka voin hian mun rang kwat khai le mu se lama mun thumli lai maya anin kap ani February ni som pakhata tang khan anin kap tran le ta khania tuna chuan KIA lamin thu nei na an lak na mun ranga anin kap le tatak takani kan video masa khan FB lam chuan Myanmar Sipai ten thudik puan chuana tia FB page an siam an paisak thu kha kan soito a voin lama po chu tiang deuh tho chuan FB lam chuan Myanmar sarkar thupuan chuana ber voin thlenga sarkar TV tia rammi tena an hriat lar MRTV FB page chu anti top sak le tabok ti hian social media tang chuan MRTV po ayan thei don talo ti nani Myanmar mi puite hian poyan ti vakinarin om lem love voina Myanmar mi puiten rampum huwa panor na anan huai hot zet chu apui thamin Sipai sarkar du lo na chuan aturu berpola ni ome EU poina lo thlir renga anril rualut nganga niang min Aung Hlaing nan emergency ti chu rang taka sut le fat turte tuna boina hi apun lun lo na na ma la turte mi pui thlan sarkar ne na thune na hlan let fat turte in le pi dong su hlo do anti mai parliament rorel na kar tir le fat turin thu chua an siam ngalani European Union ram ranga foreign minister te hi Brussels khopuya anin mukhom hlomani February ni som ni le pani keini lama zanina tang hian United Nations noya Human Rights Council General Assembly UNHCR Assembly an thukhom tan le dona tun tum hi voiceomli le paruk an thutkhom na turani covid awangin video conference manga nei turani ya an thuta tangani thum chung hi chu hruai tu lian pakwa in soiho na thum hruai an siam sak rep patanga chumi zo cholkarli thakhat zet o tur ramza le som thuma tanga palai te soiho na om le ang tun tum UN Human Rights Council
voisom li le paruk na hian thupui chi rang an soi ho lenga chung zinga chuan Myanmar ram buai chungchang Sipai mi hring zalen na apal zut na sat dan te po na sataka soi ho tura chop sa diamani thu VON news chon soi ram mipuiin an thlankin sarkar hne na thunei na hlan let le vat tura mipui ngen na tharum ne na chang let tu minong hlai na Sipai te chunga US chuan hremna na tok takalek nge yang ti in Foreign Minister Antony Blinken chuan nimin khan Twitter kaltlangin alo soi to a US President Joe Biden an Myanmar ram chunga thil khleng te kan en renga ti thu po Antony Blinken hena soi bok ole thlir tu te in lo bengwar phale ngei kan beisei kan channel min hlut saka min lo thlir sak thina wangin in chunga kan lo me in lo thlir zel don nia